Stewardese su fenomenalne. Pogotovo ona cena. Sad ćemo je snimiti, sad ćeš me snimiti. Uključili smo se problem samo da bi rekli da smo saznali ime od stewardese. Her name is... Kristina. A normalno mi ćemo je zvati Odmilja Kike. I da će nas... Kike! To je gitar. Dole. Dole jebo, skretanje, ma ne sere, ne budeš šupak gore, ne, moram u školu jebote. Uvijek faca, pa kasnije idite jebote. A, 2 protiv 1. Ma ne budeš šupak čovječe, moram u školu, jesi ti debi, ma nemam vremena jebote. Just a little boy, I asked my mother what will I do. Tu pjesmu pustaju Fojka. Will I be pretty, will I be rich? Moram sada prenijeti školsku zadaću u onaj... Evo Mira, drži Cartmana, to je zaštitni znak našega. Droga, moje ime puta jače milo koje koje drogaš, bogaš. Slušajte me dobro što ću reći jer izbaj do tri gruvari je moći teći. Vele, kada su izganije. Morke pupe gore! Labavi, kako ćeš ti popućene pogledaj žene, ove moje pete, postašte. Daj gesta, Burine! Pa pičkica voziš, meni gode. Evo sudar jebote! Burine, evo primopredaju napravi, evo ti kaže. Snima ono tamo. Snimaj, Maksim! Da je snimiš. Na toči stoji. Koliko smo dao para, Kristinu? To je bila varka, Burin tako svakom seriji, onda mu se upali posljednji. Evo Burina da vidimo koliko će natoči. Burine sam, aj sam probaj. Sam natoči, uzmi sam ovdje toči. Sam natoči. Ne znam sam, tresa mi se ruka. Šta ti? Aj natoči i dole. Snima one dvije Nikoje, što se sam... Evo Burin uljeva gorivo, to je povijesni moment. Hoće ljudi preko 20 kuna. Daj paljač. Da idemo koliko čuli. Evo ga na 20 stavi. 20 kuna! Daš 2 lipe, zajebući. Ugasi LCD! A što je to LCD? Pa ne znaj se treko, ne znaš što je LCD. Ugasi ekran, jebe mu mater! Zašto? Jer troši struje kao velika Srbija. Znači ovako da gledam kroz ovaj kurat. Šta je jebo, gdje ćeš nikše? Ja idem po bruleta u Šivčine tu. Ajde, da ne vodiš opet što lopet. Aj, dobra, evo. Aj. Niko. Ček si Niko. Ovdje je Niko, jedan došao drugi. Aj, vidi. Ja ti imam od ono, znaš kako prodati nešto, kako ono... Učenje, ali si krenuo krivim putem, kao što rekao. Kao u Hugu, ono, gdje ona provalija, gdje je mrtvačka glava, tamo ideš. Oni voditelji ti govore, skreni desno. Ajde. Ajde. Što hoćeš? Približ ga skroz. Aj pokaži. Oh, he's got skills. He's got skills. Najviše kraj. Mi imamo 12, a vi imate koliko? Koliko imate? Ja mislim 6. Jel? Mislim da je 6. Zavist, ljudi se okreću sa zavišću, gledaju na nas koji smo bili. I na nas slikali smo. Dobili smo 2 masline. Dobili smo 2 sendviča, čaj, džus, sok od jabuke, što smo počeli, novine, drama, stari drama. Evo datum, zubiraj datum. Ne mi će baš ili to... Znaš, uzeo sam lopticu za picigina, Burne, nećemo više posuđiva od Lukša i tamo. Jesi ono, gdje si uzao? Tamo, na uvali. 20 kuna, dobra je stari, dobro ono. Jes dobra, ali ne oskače u vodi. Ona, sa smajlijem. A? A kurac jebo, ne možeš igrat s njom pliske, ništa. Danas sam ti ideo. Nije bili smo na Visu. Si bio opet na Visu. Aha. Hotel Argentina.